I pozdrav ljudi, danas imamo novu epizodu Clash Royale i dobili smo Night Witch. Evo je, Night Witch. Night Witch. Level 9 smo, znači level 9, arena 9. I upgradeovali smo Knighta na level 10. Aha. Prva kartica na level 10. Knight. Pa, idemo u battle. Opet internet. Konekcija. I spojio nas. No, različiti dupe. No. Level 10. Musketir. Opa. I evo naš Lumberjack udara i kida. Kida. Vraga kida. Sad ćemo Hog Ridera s desne strane. To jest skeletone i Hog Ridera. Imamo skeletoni. Hog Rider. Firewall. Log, prokleti log. Opa, idemo, 1, 2. 3 nije udario 3 puta. Knight level 10. Jednostavno ne može ništa protiv Knighta level 10. I tu je kraj, bukvalno. 3 musketira. Da mi je Firewall, pa ćemo Lumberjack, ne, internet konekcija, ne! Skeletoni. Prokleta internet konekcija. Stavit ćemo Hog Ridera. Strele, ajde Hog Rideru. Strele. Jao, šta mi uradi? Au. Mogli smo ramp up challenge. Pošto ja imam 2 loses. Mogu još... Ajde igrat ćemo još jedan put. Pa da vidimo da li ćemo da izgubimo. 100%. Moj deck nije dovoljno jak za arenu 9. Za slabije arene jeste, ali za arenu 9. Znači, džabe mi Lumberjack na level 2. Džabe. Tonović. Što ga mrzimo ovog Wizarda. Fireball, ajde. To je delay više. Moram sad istrijeliti. Knight level 10. Prokletnički minioni. I minioni horde, Kok. Internet. Dajte bolji internet. Hashtag bolji internet.
gotovo, mogu da se pozdravim sa mojom desnom kulom. Da, vidite koliko je tu dobar internet, znači svaka čast. Wow. Switch. Lumberjack level 2, strele, ajde. Ništa nije bacio. Oho. Izgleda je prestao da igra. Yes, prestao da igra, yes. Skeletoni, uništavajte to! Osvojili smo 2500. Yes. I 2500 su moje. 12.000. Yes. Ovo ne vjerujem će doći, pogotovo. Znači, no. Trenirat ćemo ovdje. Evo, sve mi uzmite, sve. Uskoro Witch level 5. Znači 3 kartice mi fale. Ako hoćete da napravim moj klan, pišite like, sub, share da dalje vide i pozdrav! I da ne zaboravim, zapratite me na Instagramu.